ଗାନ୍ଧୀ ତମେ କୋଉଠି ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ତମେ ଛାଇ ଆସି ଦେଖିଲା ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ରାବଣ ମାନଙ୍କ ପାପ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏଠି ସୀତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୀତାମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାବଣ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସୀତାମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗିରି ସଜାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସରଜ ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ଦିନ କ୍ଷମତା ଆଖି ଲୁଚେଇ ଖାଯିବ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ରାମ ରାଜ୍ୟ କଣ ଲଙ୍କା ପାର ହେଇଯିବ ସତରେ କଣ ସେ ସମୟ ଆସିବନି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାରି ପାଖରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଠିଆ ହେଇନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବାହାରିବ ଜୟ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର କି ଜୟ ଜୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କି ଜୟ ଜୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ କି ଜୟ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ ଫେରି ଆସ ଗାନ୍ଧୀ ତମେ ଫେରି ଆସ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ଗାନ୍ଧୀକୁ କେବେ ଦେଖି ଗୁଳି କରିବାକୁ ପାଗଳ ନା କଣ ତମେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୁଳି କରିବ କେବେ କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀ ନାମର ଦେଶ 6 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେବ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଲଗା ହେଲେ ଖଲିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଲଗା ହେଲେ ତେଲୁଗୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ସବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ହୀନବୃତ୍ତ କରିଦେବ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୋଟାଏ ଲାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଏମିତି ସବୁ ଦିଗରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର କଟା ହାତ କଟା ଦେହ କଟା ମୁଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଟା ଛାତି କଟା ସ୍ତନ ଧର୍ଷିତା ଶରୀର Guarda con la settimana modifica mohonda. Mate se Gandhi darka. Gandhi ro dead body darka. भाई ड्रामा करियो भाई ड्रामा बात घुसे एते कष्ट एडो मोर पाड उसा हेइछि एथरक ड्रामा पूरा घांटी दबा अरे ड्रामा हेइ परिबनी हबो नहीं तो मुंडो पर पाड को घुसे अरे नारे गांडुआ नहीं गांधी पाड करियो के छ पाड डोडला ना कोंगरो पळेला अरे नाथुरा का गुली करियो गांधी तो नहीं गांडुआ काई वर्तमान नाथुरा पूरा रक्त खाइ अछि गांधी मसलानी ए तोला तू मरिबा नहीं तो का सरपंच सा गांडुआ नहीं गांधी करियो की गांडुआ अछि आ काली घटना तुमने सुनी न से प्रजाति जाइथला परवारी सहित आस्का पटी मिसाई पी रही पुणी कोन करो मेडिकल जाइछि साला लागिछि एपर से फेरी ना आखला घटना काई मारे ये महापुरुष किए करे गांडुआ भारत राष्ट्रपति भाई सोला गांडुआ तो ना मोचानी करे गांडुआ भारत राष्ट्रपति उसने मैडम द्रौपदी मुर्मू ये सोला तंग नाती हां हां भाई ये सोला बहुत बड़ बड़ कथावार्ता करछु साई सारा लोग चांदा दे साले ये पर तो चांदा दो रे चांदा दे लू चांदा दे को टोको नहीं टोका नहीं चांदा नो छुआ माई को खाए को दो आको दे को कोना दो चांदा काहेगा आज्ञा चांदा ना कोन करू आज्ञा ना कोन करू भाई ये सोला तकी मंत्र देखो जे सती मंत्र नुआ तम आगे एठी धंडो साबली एठी बिडी बोली होती साई लोक आगे खोड़ होया फोन देखो खाली कोन सती की चांदा दबा को मना करा पुनी तुमको सोदिला अरे कोन कहियो ये कोने की सोदिला ओए लोक आगे बा सोदिला ए अल्लाह मिछ सजा राजपुरे राजधानी की चला हबो जेमनी ये लोक के सोदिबो अल्लाह मिछ भाई वो आखि सोदिबो मुंड सोदी भाई सोदिला ओ कोइला कोन कोइला गाना भाई गोटे अमनुष्य पशु शैतान आराम जगह तो बहुत सास दाइतो पळे होई हैं समाधान ना से सवा लिलियन रो कुतु हुतु ऑटो आ को कोइला को कोइला गांधी को नारे वर्ष धरि चांदा आदाय करूची सेई टंका रे मद मांस खाउची आ एमिति काम गोटे जार तो ही करि पारे
ବେଗ୍ୟ ପକା ଭାଇ ତ ବହୁ ନଗାନି ତ ନାହାନ୍ତି ତାରା କାହିଁକି କି ଶଳା କହିବା ଡାଇଲଗ ରିପିଟ୍ କର ବୋଲି ଏମିତି କାମ କରେ ଗୋଟେ ଜାରଜ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଜାଣିଛି ତୁ ତା କହିଲି ତୁ କିଛି କହ ଆରେ ସେ କିଛି କହିନି ହେଲା ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ଭୁଲ କଣ ହବା ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି ଭାଇ। ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା କାହିଁ କରିବି ଏମିତି କଥା ଆଉ କେବେ କହିବି। କଣ କହିବି ତମେ ଜଣେ ଜାରଜ ଏ କଥା କେବେ କହିବି ଭାଇ। ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ 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 କାମ କରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଗନ୍ତରେ ପଡୁଛି। ଭାଇ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ମାଇ ପର ଆଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଛୁଆ ପିଲା ବାପ ଛନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ମରିଯିବୁ ତୁ ମଲୁରେ ଶଳା ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 2 ମାସର ଝିଅଟା ମୋର ମେଡିକାଲରେ ମନ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବଡ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ। ମୁଁ ବଡ ମେଡିକାଲ ନେବି ଭାଇ। ଦେଖ ଭାଇ ମୋର ଧରିଥିଲ ବିକି ଏଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଡେରି ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମ ଚାନ୍ଦା ଦେବି। ଏଇଥିରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କଣ ଆମେ ଅରୁଆ ଡାଲମା କରିବୁ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଡାଲମା ହବ ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ସେମିତି କୁହନା। ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିବିନି। ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ। ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଦିଅ ଭାଇ ଦୟା କର ମତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିବିନି ଭାଇ। ମୋର ଦୟା କର ଭାଇ ମତେ ସେ ଦୟା କର ଭାଇ ଦୟା କର। 3 ମାସର ଝିଅଟା ମୋର 8 ଦିନ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି। ଜର ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛି। ଘରେ କୁଣିକୁ ଡାକିଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଖେଳୁଥିଲା। ଏବେ ଡାକିଲେ ଆଖି ଖୋଲୁନି। ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ। ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଭାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଭିକ ମାଗୁ मालने सुटी दो भाई तमरो हार दियो हार काटी बोलने अबे देसी आना देसी अरे एक बार कोइता पड़ेगा ए बेगली आटी दे ड्रामा चलिबो अभिशाप भोगिबो नकर पड़िबो तमन को धर्म सहिबनी तमन को धर्म ଆସିଗଲେ ଗାନ୍ଧୀ को माउसी पु ଆସିଗଲେ ना गोटे काम करिबा हमर ड्रामा रे को गांधी पाठ देई देबा ओरिजिनल गोई दिलो वन छाती पूरे दामे दामे तो छाड़ी दउछ मन को टेंशन करी जा आउ आसीनी आजी परबो एठी आउ चमर पे आसीनी अभी तमे माने गुंडा की करछ परथर लूट करछ परथर बटिया देखली निशा खाउछ आजी देखली तमे माने निरीह मनुष्य मानकर रक्त भी पिउछ अरे तेरा मनुष्य तो माने लोकला के काकुत बिन केला केते बिकला तो मन को आखिर लो देखा गलानी तो आखिर लो काकु देखा गला ये देखला तो आखिर लो अनाथ आश्रम करिछु बाबा मान तो पिला मान को पाठ पढौछु आश्रम ना देई छु साबरमती सकाळ सुंदर बस रामधन करूछु पिला मान को गांधी की सिखौछु ये सुनिरा तो कथा तो पाखर टंका नथला बोली डॉक्टर बाला तो मेडिकल में बिता कर दो थोड़ा रास्ता कड़े पड़ी छटफटाई मरि जाई थांतो कत के बंचैछि तो गांधी ना ए नथराम भांगा आधा
ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏ କହ୍ନେଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲୁଟତରାଜ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏ କହ୍ନେଇଦାସର ନାଥୁରାମ ମାର୍କା ସିରି ତତେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମୋରି ଟଙ୍କାରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ତାହି ନଥିଲେ ତୋ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଅପରେସନ ହେଇଛି। ଆରେ କଥା କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ସତ ନା ଜାଣିଲେ ଘରକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ? ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାକୁ ଏ କାନ୍ଧା ଦେଇଛି। ତମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏତେବେଳକୁ ତମ ସମାଜ ଉପରେ ଘାସ ସବୁ ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇନିବ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ତମର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦଉଥିଲେ ଏଇ କନେଇ ସେ ପ୍ରଫେସରକୁ କିଡନାପ କଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଫେସରକୁ ଫୋନ କରି କହିଲା हेलो हाँ सुन डॉक्टर ମୁଁ କହ୍ନେଇ ଦାସ କହୁଛି। ତୋ ପୁଅ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ବାପୁର ଅପରେସନ କରିବ। ମୋ ବାପୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେ ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାପୁର କିଛି ହେଇଯାଏ ତୋ ପୁଅର ଶବ ତୁ ମହାନଦୀକୁ ଠାରୁ ପାଇବୁ। ତାମାନେ ତତେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ବଞ୍ଚେଇନି। তোর এই নাথুরাম মার্কা কহ্নেই দাস তোকে বঞ্চেইছি। ଆଉ ତ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି? ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା ତୁ ଜାଣିବୁ ତୋ ଛାତିରେ ଲାଗିଥିବା ମେସିନଟା ଠକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ମିଛ କରୁଛି। ମୋ ବିପ୍ର ମତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇଛି। ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମତେ କେବେ ବି ମିଛ କହିପାରିବନି। ମତେ ଦାଦା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସତ କହୁଛି? ଆଉ ସିଏ ନା ତୁ? ବାପୁ ଯେମିତି ହେଇକି ଗଲା ସେମିତି ସତାରା ଜାଣିଲେ ତା ହାତ ଲାଗିଥିବା ମେସିନଟା କାଢି ଫୋପାଡ ଦବା। ମାରା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ପିଠି ଗଲା ପୁଣି ମାରା ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଥିଲା। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି ଭାଇ। ଆଉ କାନା ଭାଇ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି। ଶଳା କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା ମାରୁଥିଲ ସେଟା ମୋ ଛାତିକି ଛୁଇଁଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଜୁଳେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି। ବୁଚୁଳା କାଇଁ? ଦେଖିବ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ କସ୍ତୁରୀ ଏ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଟଙ୍କା ବୁଜୁଳାଟା ନେଇକି ଆ। ସେ ବୁଝୁଳାରେ କଣ ସତରେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଲକ୍ଷେ? ସେ ଟଙ୍କା କଣ ତୁ ଆମକୁ ଦବୁ? କବାକୁ ପୁରା ଆଣିଛି। ଆରେ କାହ୍ନା ଡାଇଲଗ କଣ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମେ ବି ସତରେ ବିବାହିତ ହେଇଯିବ। ଏ କାହ୍ନା ଓ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି କହିଲୁ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଗୋଟେ ଲାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ଲାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର କଟା ହାତ, କଟା ଦେହ, କଟା ମୁଣ୍ଡ। ହିନ୍ଦୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଟା ଛାତି, କଟା ସ୍ତନ, ଧ୍ୱଂସିତ ଶରୀର। ମତେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀର ଡେଡ୍ ବଡି ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା କହ୍ନେଇ ଦାସ ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୁର ନିବାସୀ କଂସାରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ମଲା ଛୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ 6 କେଜି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତ ମଣିଷ ଛାଇରେ ଥିବ ମଣିଷ। ତମକୁ କଣ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ ତମ ସମାଳି ପାରିଲନି? ତଳେ ଥୋଇଦେଲ। ଏଇ କଣ ତମର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଘରେ ହବା ପରେ ଝିଅଟା ଅଧିକ ହବ କେମିତି? ବହୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛୁ ତୁ? ବହୁ କଥା କହୁଛୁ ମା। ଅନେଇଛୁ କଣ ଉଠା ତ ଛୁଆକୁ? ଛୁଆଟା ସିନା ଆମର ହେଲେ ସବଟା ତ ତମର। କଣ ଭାବିଲ? କଣ ଭାବିଲୁ ମତେ? ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ?
খুনি আসামি তবে সে ছয়কে মার্ডার করেছ ও ভাইটাও তবে টঙ্কা ছড়াই নিয়ে যাচ্ছে সেটা বড় ডাক্তারখানা নেই পারলানি শেষে সরকারি ডাক্তারখানা বারোটারে এসে আঁকি বুঝে দিলাম আর সে দিনও ভেঙে আমার না মাথা আমি সই পারলানি কত করে হাত ধরে চালছে আমার স্ত্রীটা মেডিকেল সেন্টার নেই আত্মহত্যা করা ভাগি বলে উনি সোনার পরিবার ভাগি রুচি যত নেই উনি সোনার সংসার গলা দেশ ভাসিগলা দেশ ভাসিগলা আচ্ছা সুধা ভাই হ্যাঁ ভারতর জনসংখ্যা কেতে 140 কোটি 140 কোটিରୁ 2টা লোক মরিଗଲେ কোন দেশ আগ্রহ ହେଇଗଲା এই কইছ তুই একদম ঠিক কথা কইছু সেই গছর ডাল ভাঙে বাঁধে যৌ গছর মূল মাটিরে খায় কিন্তু তো পুরো মূল নথিবা গছ যে মাটি কোন চিনি দিকে জানিনি সে বাবুদের অর্থ বুঝিব কেমিতি এই তো কে কাহা সামনে বড় মাটি কথা কথা কিছু জানিছু তো সমাজের অর্থ জানি না তুই বড় অসামাজিক সহিত হ্যাঁ ও দেখছো পরে কা আর লগে আরে কোন যাইব আনিব ফিকিব আনিব গাইব ତମେ ଦେଖୁ ଜାଣି ନା ସେ ତମକୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମାରିଦବ আচ্ছা সে ঝিও দেখেছি কিন্তু মেয়ে দেখি নারী দেখেছি কিন্তু নাগরে দেখিনি মাড় দেখছি কিন্তু মাড় খাইনি এই কষ্টই সব বড় হচ্ছে পড়ে যাবে তো আগে বলেছি বলে আমরা পুরো ভয় পাইবি জমা নেই ভাই আমরা পুরো সেই কাম দেখলে কাপড়ে জমালে তা ভয়ে দৌড়ি পড়াতি কিন্তু ঠিয়াই চপ্পল চাইলে আমরা পুরোটা আপে আপে দৌড় পুরো নাকি পড়ে পড়ে যা তো কি পড়ে যাওয়া কেন ঠিয়াইছি নাকি ওদের কোলিকে পড়ে যাবে জমা দিবি নিবো তোর খালি মরে যাবে তোর ঝিও মরে বিছিও এ সন্তানটা মুছিও কুমার দিচ্ছি ছাড়বি নেই কাকু জমা ছাড়বে না কোন করবো মারি দেবি মুততে এই তাকে তুমি পছরে বুঝিবা আমি পড়েইবা আরে আ তো মীরা ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଦାସ ଟେନସନରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରିକେଟରେ ମିନ କେତନ ଆଙ୍ଗରି ମୋଡ଼ରେ ରାଇ ମୋହନ ରେପ୍ ସିନରେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ Sistamre Baila sempre i cori de luz Sistam rang hava porboru Mate anti baila sror koribaku hava Chauta Borakure ati এই কষ্টই আরে চাইছ কোন মোকে তো শুনি ওদের কোস পড়ে যায় ওদের পড়ে যাবে তো ওদের পড়ে যাবে Guardi, ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ କରୁଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ବସିଥିବା ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଭାରି ପୋଚା କରଉଥିଲୁ ମୋ ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବୁନି ଦେଖିବୁ ନା
করতে কেটে করো আগুন তো নাই তাও ফটো তো লাগাইনি জিনিস তো বিশ্বকে মারামারি তো চিঠি মরি মতো 아니 나 본다 이 상황 아니 나 지금 오늘 그런 소리 아니 오늘 한 번도 아니 오늘 어떠라고 정말 사랑하는 날 진짜 나오지 정말 제안이 성적이 될때 아이 잘 먹고 잘 먹고 아기 고리 하는데 아게 호다 했냐 야 이거 모르고 너 들어가니까 아래 보고 파 얼른 가서 어머니 뭐라? 고판 다스가 기뻐 물리거나